دروت و درahباد منچ آساپ آن لائن محلب بلوچ ایواد بلوچستان صبح 7 بجے فروری 11 تاریخ روز شنبہ دلگوش کنے سرحالاں منصوبہ بندی پنجاہی وزیر احسن اقبال سروکیہ سی پیک کے منصوبہانی بابتا دیوان بلوچ ویمن فارما لوٹ کتا کے رحیم زہری و آئی لوگ بانوں کی علا کنک بی واشو کے دمک بسی مہا ٹریفک قزاہ 4 مردم بیران 5 ٹپی واقعہ تربتا چکویٹا روگی مسافر بس و ٹرک کے ڈوب ورگے سببہ پیشت کا کولوا بم تراکا سیکیورٹی فورس سے 2 افسر بیران سیٹ اپی کولوے دمک پریمڑا روڈے کشا کل کتگے بمبے سرا سیکیورٹی فورس سے گاڑی گوستگو بم ترکتا حب جام غلام قادر ٹیچنگ اسپتال دیوالیہ دوا درمان و سرجری اسباب ہلاس اسپتال آؤکی غریبی نادرہ پریشان ڈاکٹر آپریشن ڈریسنگ گدا بغیر دا سچنا پرائیویٹ میڈیکل سٹورہ بہازور کا لاچار بلوچستان سر وزیر میر عبدالقدوس بزنجوئے صوبہ صحت کارڈ معاملہ کابینہ ایجنڈیا ہوار کنگے منظوری کوئٹہ لوگ یا ابتا سالی جنینی سادہ بستگی لاشی دستگفتہ کماشی زال مختار بیگم ریٹائرڈ ٹیچری بتا ای لوگوں قوتی پراتا نشتہ لاہور ہائی کورٹ نمگا تحریک انصاف چلو سہ قومی اسمبلی باسکانی ڈی نوٹیفائی کرنے فیصلہ معطل حکم نامہ جاری حکم نامہ نوشتہ ہیں کہ الیکشن کمیشن باسکان ڈی نوٹیفائی کرنے کی نوٹیفیکیشن دا اب مارچہ معطل بھی اور زمینی کے انکاری ہوں معطل دار اقبام ترکیہ و شام زمین چنڈا بیران بتگی مردمانی حساب 21,000 اگیش ترکیہ 17,674 و شام 6,617 مردم بیران نو دلگوش کنے بلوچستان بابتا سرجمی حالاں منصوبہ بندی پنجاہی وزیر احسن اقبال سروکیہ سی پے کے منصوبہانی بابتا دیوانی بوتا دیوانہ سیالدار محکمہ کڈن کنک بتگاں کہ توانائی و انفراسٹرکچر بابتا جوائنٹ ورکنگ گروپس دیوان بکنا دانکی گواہاں ہم گرنچ منصوبہانی سرا اشتاپیہ کار بی دیوانہ سی پیک پروجیکٹ بلوچستان حکومت دری کارانی وزارت و ایدگی محکمہانی نمائندہ گوم بتگاں بلوچستان حکومت نمائندہ واٹر سپلائی اسکیم ٹریننگ کمپلیکس لینے جاور ہال گوادر یونیورسٹی مینٹیننس ڈریجنگ کو گوادرہ 6,000 سولر سسٹم جنگے منصوبہ بابتا دیوانہ سرپدی داتا وفاقی وزیر احسن اقبال دیوانہ تران کنان گشتہ کہ چین و پاکستان سی پیک کوریڈور سرجم کنگا پرزماں حکومت کو تعاون شعبہ گیشتر محکم کنک بھی چین و پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے پورٹ فولیو گوادر و بلوچستان معلوق شرری حیالداری کن گیاں محکمانی واقدار جہد بکنا کہ واٹر سپلائی اسکیم توانائی و وانو گزانگ منصوبہ پوادہ سرجم بباں بلوچستان سیاسی راشونانی گوشگیں کہ وفاقی حکومت ہمک دیوانہ ہمیں گپ جنک بھی کہ سی پیک منصوبہ گوادر و بلوچستان معلوق دیم رویہ کارکنک بھی بلے دیم روی انچو سال گوزگا پتھوں گندگ نبی گوادر لینو آب بی کے وانگو زانگو جان سلامتی و روڈے جیڑا ہنگا تک ہما وڑاہاں کے بتگاں حاکمانی بٹا کو مزنی گپاں پدھوں بلوچستان و گوادر محلوق ہما وڑا پد منتگیں ہگا حکومت بلوچستان و گوادر نیمگا دلگوش تہگ لوٹی گڑیدہ بنکی جیڑاہاں ہلاس بکا بلوچ ویمن فارما لوٹ کتا کے رحیم زہری و آئی لوگ بانو کی علا کنک بی بلوچ ویمن فورم ترجمان نمگا بیان جاری کنک بتا کہ بلوچستانہ چا بازیں سالہ ورنہ جنینو چک بیگوا کنک بوا گہاں زاگو زالبول جنکی نو دربرو ورنہ چس کنگو برا غیر قانونی روییں بیگوائی مردمانی کول مردمہ ترسو بیم دیگ زاگو جنینہ اجتماعی سزا دیگ ملکیوں میں استمانی قانونانی ہلاپیں ترجمانہ گشتہ کی گوستگی ہفتگا چکویٹہ رحیم زہری گوائیں لوگ بانوک رشیدہ ماں تو دو زاگاں بیگواہ کنک بتا ماں تو دوئے زاگ پتہ یلا داتا کنتش ہفتے کے گوزگا پد ہوں رہی معائی لوگ بانوک بیگواہاں رشیدہ کسان سالے گونڈو پوتی ماتا تلوس گئیں ترجمانہ دیم تیرا گشتہ کہ بلوچستان انچے سردار میرو معتبر ہستیں کہ آہاوتی نجی جیل جوڑ کو تگو ہمیں زوتا ایک ویڈیو وائرل بتا کہ محمد خان مریے جنینے گی آئیے قرآن پاک چست کو تگو وتی زاگانی بندی جہاں بوگو اذیت سگگے بابتا گوش گئیں آمد کے سے بابتا نوٹس بزوراں و اثرمندی خاندان زالبولاں بازیاب بکنائنا ترجمانہ گشتہ کہ ماچا حکومت انسانی حقانی گلاں گو اپیل کنی کہ رشیدہ یلا بکنائنا اگا یہ جرمی کو تک گڑا گوتی جودا آمد گسا پیش کنک بھی
ایشا تنگی حال پگیشتری حالا بچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نمنا محلہ بلوچا بدے اجازت شمیروج پیمنیو طاہیر باد.